Ko te reo whakahei o te ao Māori tēnei e pāoro atu nei, nau mai rā. Tuatahi ake e whitu te kaumā-ono atu anō ngā take coronavirus hou, kua kite ai ngā haora e rua te kaumā-whā, kua pahure. Nō reira, e rimarau e waru te kaumā-iwa katoa ngā tāngata ki Aotearoa nei kua pāngia, e te mate urutā. E ono te kaumā-toru kua whakamāui ake i tēnei mate. Te kaumā-rua ngā tāngata kai rō hōhipera, ka mutu toko rua e taumahana. Ko te rongo pai ia toko toru ka tuku ai te hōhipera, a kōko ake nei. Nō reira, ko tahi mano e whitu rau e rua te kaumā-waru ngā tāngata, kai te whakamātautia, i arā. Kaya heta gāna rāwa ko Tāroe Black ngā kōrero o te wā, he oi tuatahi ake kia tirohia atu anō e tātou ngā tikanga tanu tū pāpaku me ngā pānga ki te Māori. No muri i ngā panonitanga te manatū hauora ki ngā tikanga tangihana, e ki nei ngā kainoho i te hapori iti o whananaki, kaore i tika tā te manatū wānangatahi ki te Māori mō te take nei. Ka mutu ko te panonitanga i ngā tikanga tangihana mō a ke tonu atu pea, te o ti ngā atu. Kei a ruku wai Tipene Allen, tēnei purongo. E ki ana e rātou ko te pito o tō rātou ao. E rangi nā ngā whakareriketanga ki ngā whakahaere mo te tangihana, ko te mataku ka tīnihia pea ko tō rātou hapori. It's easy to take things off the list forever. And this could be one month. So I wouldn't like to see this be diminished at any point. E whererei ana i te whakatau a te manatū hauora, hore kau ngā whānau e whakaingia kia tai atu ki ngā whare tū pāpaku. Krakia, poroporo aki, mihi raini, e rangi aro nui ana te premia ki te kākahu taratara. I understand how deeply distressing this is. I cannot imagine right now being in a situation of losing a loved one and not being able to grieve for them in the way that would be traditional for my family or for whānau. And so when I read through the guidelines for tangi again yesterday, I felt that distress in just reading those guidelines. I know how hard it is what we are asking people to do. But that is the exact kind of place where we can see this virus spread. And the last thing I want is grief on grief. Consultation is the name of the game, and there was none of that, really. You know. Just having your whānau taken away from you like that will be, well, just thinking about it will be, it's heart-wrenching when you put them down the proper way, it's bad enough. But like that, there'll be a lot of people kicking and screaming, I believe. Valley here, we used to look after our own. We used to prepare them, get the coffin, and bury them ourselves. We didn't have to go out of our valley. And we can go back to that real quick. Konei atu i te kotahi rau ngā tāngata ka mate i tēnei whenua i a rā. E whakapono ana tēnei kāinga o te taitoke rau e tika ana kia tuku i ngā mate kia nehua. You think of what our old soldiers went through at their day when they went away to war. At least they had their own there to support them. And this takes that all away from us. Ko Charlie Waitford te kaitiaki o te urupa. Ko ia no e whakapono ana ka pakeke ake te tuku i ngā taonga o te mate i raro i enei tikanga whakatiki hou. Yeah, we could have tangihana if you're going to be 2 metres apart. Well, if you can't come to the funeral unless you're 2 metres apart, okay, then I'll be 2 metres apart. If that's going to be the thing that for me to come to an event that I want to be at, then I'll abide by that. E haere tonu ana ngā kōrero ki te manatū hauora e rangi ka pēnei tonu ngā here a tairo atu ki te hikinga o te pai, ki te taunga o whakatau ki atu raini. Ruku wai Tipene Allen, te Ao Māori. I rere ngā kupu whakamata rā te premia ki ngā ratonga whai take mo ngā whakapiki ngā utu. Ka mutu e a ki ana ia i te marea kia pūrongo tia he māharahara ki te tūpono mai. Ka whai tēnei wētahi amuamu i ara ake i ngā pai pāpāho pāpori mo te whakapikitanga o ngā utu kai. Ai whakakore i tēnei mahi kua whakaritea he pai tukutuku hou e te kāwanatanga. Mo te roa ngā ke kia whakawhiti mata o rātu kia heta gārdna kai te wharepāre mata e tū mai ana. E heta tēnā whakawhānui hia mai ngā kōrero a te premia mo ngā toa hokomaha.
Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te motu whānui ki te hora nei aku kōrero i tēnei wā kaua e mahi nanakia i tēnei wā taumaha. Koe ara te whakawhiu māro, koe ara te whakawhiu mārama a te pirimia. Whai muri i te tini o ngā amu ki runga i ngā pai pāpori ka i te whakapiki ngā hoko maha i wā rātau utu. Anei ngā kōrero a te pirimia. You will have heard reports and anecdote about price gouging, as have I. Our officials are in daily contact with our major supermarkets. And while we have found no evidence, we are setting up a channel where people can report any cases or concerns that they may have. I'm aware, for instance, that there have been incidents of fresh produce price increases. We do need to be aware that these could simply reflect seasonal fluctuations. However, during a period in which there is less competition in the food retail sector and increased demand, it is more important than ever that prices are fair and reasonable. No one wants to see anyone take unfair financial advantage from this extraordinary period. I kōrero mātou ki te tini o ngā hoko maha i te wiki kua hori e pāna ki tēnei kaupapa. Ko te whakahoki mai a te nuinga, kaore rātau i te whakapiki i wā rātau utu, engari kē kua whakatāre wanoa i ngā utu, motu hake ngā utu, iti te utu rānei, ko te take kia whai wāhi rātau ki te whakakiki anō, i wā rātau kāpata hoko kai. Engari i kōrero mātou ki tētahi Māori i āta whakataurite i te utu, o ngā kai i hoko ia he toru wiki ki muri, aua kai anō hoki i te wiki katahi anō ka hori, ko tāna, ko te wehenga kake atu i te whātekau ōrau. And then I got a trolley together and went through it exactly the same. So I got exactly the same stuff. So 2 weeks ago on the 8th of March, it cost me $120. The same stuff, give or take a few things. I fudged a few things because it was like a 4-pack of kitchen towels, so I had to get 2 sets of 2 because the other one wasn't available. $170, $50 extra. Ko tētahi anō kaupapa i āta kōrero tia i tēnei rā, mena rānei ka tūwhera ngā hoko maha i te wā o te aranga. Anei tā te kāwanatanga. The issue of Easter trading, which primarily impacts on Good Friday. We are continuing to liaise with operators on this issue and with representatives of their workforce. Very important to us, we also have the views of those who are working in our supermarket chains. I do expect a final decision tomorrow, but I do want to flag that one of the issues currently being raised by operators is the need to restock shelves. I know we're all keen to make sure that when people make a trip to the supermarket, that they can get what they need rather than making multiple journeys. All of this is being factored into the decision-making process, and as I've said, I expect to clarify the position on Easter trading tomorrow. Tēnā ki te whakakōpani aku kōrero. Mena rānei ka tūwhera ngā hoko maha i te wā o te aranga kaore rānei aha kua te aha. Ka tūwhera tonu ngā toa hoko kai o paku noa i taua wā. Wikitoria. He te Gardner, tēnā koe. E ruarau hemi ngā amu kua pūrongotia e pāna ki te hunga e takahi nei ngā tohu a te kāwanatanga kia noho pākate. Ka mutu toko toru ngā tāngata, kua mauherea. E ai ki te hunga prihi mana i te tai rāwhiti, ka haere tonu wā rātau mahi e whakahaumaru i te hapori, whai muri i te kōrero a te Premier, kaore ia mo te tuku i te ope kātua o Aotearoa, ki te āwhina i a rātau. Hei whakawhānui ake i tēnei take kia whakawhiti atu kia Tāroe Black, Tāroe he ara ngā kōrero kai a koe. Wikitoria, te motu whānui, aha kua hoki mai ētahi o te ope kātua o Aotearoa mai rāki ki te wā kāina, rātau mā e whakapakari ana ara i nā kai whawhai ki nā huariri o ISIS, tērā tētahi reta mai te koro matua o Tūranganui ākiwa ki te Premier, ki te awhi nā prihimana o te uranga o te rā. Ko tāna uepu o te kaunihera me whai rautaki anō rātau kia noho nā whānau ki te kāina. He nui nā patapata e ki te huna haerere i nā hoki ko te ture me noho here te iwi. There's been no one detained in relation to COVID-19. We have, however, had some arrests.
Ko te whakamārama mai a te kai kōmi hana prihimana wa Aotearoa Mike Bush, toko rua o te huna toko toru I mauheretia mō te kore I aro ki ngā tikana kua tukuna. They'd been previously warned about their behaviour. They decided that they wouldn't oblige, so we obliged for them. Ko tā te koro matua tā Ried Stoltz kei te pokea nā prihimana e te mahi whakaraupapa I te iwi, me te whakaheke I te nui o te huna haere pokanoa. There are absolutely still people from out of region, but if all of us stay home, those people that should not be travelling in our region will stand out clearly to police. Kua puta mai nā tohu ki nā prihimana kei te piki ake te taihara nā te uruna mai o ngā tikana aukati I te COVID-19. We are expecting our family harm to pick up. Ko tā Sam Aperahama, te kai tiro prihimana kua whakahauhia nā mahi a tōna uepu hei whakamāma I te pīkauna a te huna kei nā tiriti. Alongside our coordinated executive group, we've got a number of partners, including our iwi. At that table, we've got a very, very good relationship. So we coordinate, communicate daily around how we best deploy our resources. They're already flat out doing day-to-day business as usual work. And if we do want to do a bit more, we will need the manpower. Ko te āki a nā prihimana me noho nā whānau ki te kāina me nā kaupono hoki kia tātou anō. Taro Black, Te Ao Māori.